long live Bendera long live Ibrasake 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 baik yo ke suku dog deh Sinikilla Block Committee ni pokok teke, seng World Indigenous Day, seng buat harap pitilo Indigenous borok palai mah haike, seng betini palai wani tanwi tunggu, ini waktu belai ke kebang kai teman ni jorawo, kai pada বিভিন্ন এলাকা ni sini Killa Block Committee ni borok kaiwi, sini o program nam mustarok kai baika, ini 30th World Indigenous Day. Since 1994, World Indigenous Day no observe khajak tunggu. Ini ni theme ke World Indigenous Day ni theme ke bahai ke isolated ke indigenous borok tunggu rono borok ni protection no naragani bosi ini ni theme indigenous borok rok. Bahai ke borok ni isolation no tunggu rono borok na isolation no tunggu ini Indigenous borok no without outside interference naru tongwan ibangai jo tini nikim ge sing tini kamung sumung tongmung keluwan ibangai tini killa elakawo sing tabok tini killa block committee ko pati sing lagi ate kaisa semung tini to World Indigenous Day tini sing palai mani ke tini killa party office o sengui sing killa bazaro guribui haina hai tini killa party office khatinai Omo World Indigenous Day palai mani ke main reason ke all over the world indigenous borok rok ni culture samung nungmung kemawi tong teluk bono rok khakaya ni bono muito narag rowani bosi tini nahor ba u je 1994 o Geneva o United Nations declare khaimani aboni pore no indigenous borok rok ni tongmung samung no teibo importance rogui Sarap prithibi bo rok khaya ni naikha immediately arrest khainai border